là khá gió che nhà rồi nhúng chỉ na xả lô chế sẵn ayo nhúng tầng lẽ đi mà này chỉ có lô cho lao nè đi mà gà bì nè la lò họ nè lái phô ba họ lùa tới họ nè tổ chụp phù mà đi chỉ có nè đi mà chỉ có lô cha chữa nè chỉ có lô gà yêu người khác ở lại khu chậu mà lo anh nhúng bé cha chữa anh mua được bé là họ téo đây hai người này khác ở yêu anh là lùi mía sao cho sửa được lắm mà là bà gà lại nhà được lắm mà lo à được lắm na yêu anh là lùi cho thứ nào thế à đi mà thì cái mà liền cứ mình này cứ làm sao mà bây giờ cái nhà mía cứ làm mà đó ngắm mà cái tụi yêu anh là lùi cái ta nó thì nó cái này ngắm mà bên này cho nó thì phía này bớt sân này làm mình này anh nhung hai nhà thì nhau này đó người chơi giờ chỉ là người thì cho cái này nó là khuyên này mà sinh ha được béo này cái chia sẻ sai nhau cái này nó sinh cái này bớt sân này chỉ là từ từ lúc sống phải suy nghĩ mà gần sao mà mẹ nhà chơi được chưa mà la fe la katete piano Yesu bada sanu yang datang Yesu yuze time nisaya te Yesu bila ngasa hom yang luntasa mesau saunya nonu mama sinanya tasema noloi menyamata nisa herketa sampai kita sampai Yesus malah la katete piano Yesu bada sanu yang datang Yesu yuze time nisaya te Yesu bilang ngasa homnya lutasa mesau saunya nanu mama singanya tasema noloi menyamata nisa herketa sampai kita sampai Yesus dari lagani shalaba nganu malah peyale dari lagani shalaba nganu malah peyale Chada ngasama unta chada ngasama unta undo nemasa yang toto bibiozi desi logon shaloba nganu malakoyale desi logon shaloba nganu malakoyale chada ngasama unta chada ngasama unta undo nemasa yang toto bibiozi chada ngasama unta chada ngasama Masung do ya ni sesung no ma khawf khasha agze makha cho hang unne mange sampha miya unne lue numa ko wo ada ti kilogram si kolo se do masung do ya ni sesung no ma khawf khasha agze makha cho hang unne mange sampha miya unne lue numa ko wo
boy da bao hứa mi em yo so sa la we ne ya yo yesu te lo ne kha li kha ko ya pya me nga tama da mi ya nga tama yo yesu nga tama yo so sa la sum te mi ya pya me hao de la je nga tama a te mi ne na sao pa yesu kha liu shom ya nga tama ya ka da la pya ko nga ga tu shi do ne i ba pya ne la ba yo ya la kwe u yu ko no pa o de la ne yo ko tu lu me nga tama da mi ya nga tama ya yo yesu nga tama yo so sa la sun te mi ya pyo me phao le la je nga tama a te mi ne na sao pa yesu kha liu shom ya nga tama vô đa là mẹ ngã ma Giêsu Khalimia ngã nó ma nó không chỉ vô đa là mẹ ma Giêsu Khalimia biểu mẹ ngazuma damia ngazuma ya yo Giêsu ngazuma yo so sala sung ti mi ya biểu mẹ hậu để la chưa ngazuma a je mi ne na song pa yesu kha liu shom yang a dama song pa yesu kha liu shom yang a dama nó bây giờ bà ta nè hà la ư thang nè nó chao ra chỉ làm mà Adam yo gloria no nga ti koloni ho ti ho pio la Father God, we thank you for your blessing throughout the whole year. Father God, we entrust you of our graduation. Father, lead us and guide us that it will go well. In the name of Jesus, I command every problem to go away in the name of Jesus. Father, we pray that the students of every Bible course will be a blessing to many. Father, and we pray that you will touch the heart of those who will join our graduation program. In Jesus' name I pray. Làm yo nông lên chiều mà nó mà bên em béo này nó Father God, we mau thank sắm nhé biểu mẹ that you have created us giờ từ này với bộ cho giờ and that từ you cái are đủ God chứ này among mà us. bị thấm này ông nên chỉ cho giờ mà ở đây gì mà để cho ni nó mà bên này sửa nó bớt sang nhà gì Father, we mà không pray thấu cụ giờ that thấu you cụ giờ will thấu go mò gì mẹ before nó them mà bên này as they go home, that nó your sửa protection nó bớt will sang nhà be gì over them. nè tem ngơ giờ mà chia trái chia người chỉ uống lo mà khá nó cho nên sửa bớt sang nhà chỉ là tôi sẽ phải chúng mình làm sao mà Amen.
Satu sonangnya nanti biarone ngatalah Nonu masani Leone gati Nganolone ma Nganu manolone ma Shatona ma chepeti No nganu ma yamome No molaka te homa Ngala kwe haleone Ngani ma homolu ame Ngano ati ututane mane Shipe shikone Shipe shimama Yesu Ngano nge Iba piene Shigone, she mama Yesu. Yogotote, Sakweta Saka, no Yohume, Nganu Masala. Kada pekuni nota utama Nganu manolone ma Shadona na sepeti No nganu mayamome No molaga te homange Ngala kwe holione Nganu mahomolu ame Ngano ati ututane mane Shipe shigone Shipe shimama Yesu Ngano nge iba pienela Nonta shigone Shimama Yesu Ngano ati ututane mane Shipe shigone Shipe shimama Yesu Ngano nge iba pienela Nonta shigone Shipe shimama Yesu Shigone, Shimama Yesu. Oh, damyo glamada. Ngahabene kane la damyo. Ngaha nyuh kabene laone no chaune ya da shuga nge chizo da. Kane no dong ya na ha nge chizo da ngaha huta no zone shuga ne asi. Ada no ka unga bene ngaha. Ya moni ada shuga ne asi anyu chi huta no la khwene ma shi ada no yo se on se do nya ni no une la shi ngaha huta ada no u khao ne ngaha ne zo ma le no bi shi yan le le shi. 如果那路会当年我推荐呀，是来都都上派出所没有跟上吧。 Amen. Hagane na salawa buti ba ayam binema. Uji pala kacau. Okay. คืนนี้จะเป็นเวลาสุดท้ายจะอยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นครอบครัวด้วยกันถึงปิดเทอมแล้วก็อยากให้คืนนี้เป็นเวลาพิเศษไม่มีใจอยากอธิษฐานเพราะว่าจะไม่อยู่ที่นี่เกือบ7 อาทิตย์แล้วก็เมื่อคืนสาระของแม่มาแล้วก็เขากำลังเล่าเรื่องให้แม่สำหรับชีวิตของเขาเมื่อเป็นเด็ก
แล้วก็เมื่อแม่ได้ยินเขาพูดแล้วก็บอกว่าโอ้มาให้พยานให้ลูกของฉันเพราะว่าอยากให้ลูกของฉันได้ยินที่พระเจ้าทำในชีวิตแล้วก็เขาบอกว่ายินดีแล้วก็ฉันจะให้ซาลาเจสันมาแล้วก็จะให้พยาน When Nancy asked me to share with you my testimony, I was excited to do that tonight. Alors, à mon avis, ngang be saki kam la nge ti jo ngang la khat che nya hone ni ma ke de mia no ma me si saki kam la lo. So I'm going to tell you a story about a part of my life. Thế mình ngang no mang be các ko ja ne mo nya nga de ji la khwe pi la ji lo. But before I do, I want to begin with reading of the scripture of 2 Timothy chapter 1, verse 7. Alors, e ko ni ga ma le u si khwe ye bo de ti de gu mo nya lo chapter 1 Yes, 2 Timothy. verse 7. Ni ti mo se de ma ti de za shi alors a ji le tha ngai na a ji mi ne ena mi ye a dong gu ni ma sa la bi ne la ma ngua e kho bao ga ho yo ha ni ma ga le ni ma sa la bi ne la me. What I want you to understand tonight is that children of God has placed in us a spirit, and it's not a spirit of fear. Thế mình a de mi ye za pi he ga hum bi si nya mo nya mi ye a dong be sa la bi ne la nga na yu ge sa la nga na guo ji ma sa la alo. When I was 8 years old, I walked into a room and a television show was playing. Na em mà nga ye hu khong ye ti jo a lo ti long chang u le le na go de be TV hu ta Being captivated by these images that I was seeing, and it was a family sitting at a table, and people with masks on broke in the window and began to destroy the house and terrorize the family. na TV hu ga do a ge ji nga na zo ji ti zo ji lo a ma za a dai ti ko lo no ne ho za ta jo la na hu ti he gen na so ha lo mye phyo hang de khao ne la u zang ne la hang ga ne la wo ne do to luong la pya la cho ji la lo. Though it was a television show, something got on me that I could not get rid of, and it was fear. Na ngang hu nge no ya mo hu a TV la hu do ga ko a chon ne jang do ga ko ang me e ko ni nga nu ma la hu ne nga nu nu la hu ne ti jo ge ne ma yu do nya le nga nu ma la hu yo jo na lu yao ne na hu nge yang nga guo ji ang la mi la si la. I went from being very carefree and very happy to every evening I began to be suffocated by fear. Na ma mai na nga ze la nge lo o la kha che ta ni u lo ha lo yo bia bia le de cho ha le e ko ni hu ka ya ho ta na a ge ji bi la ngai na yo jo na lu u chi tho a yam ge la nge ti jo guo ji hui ma e nya ni on la la I lo. remember my family even being like, Jason, what's the matter? You act different now when it's time to go to bed. Na u ji ji le nge ti jo ngang guo le ni ma sa ge jo ma sa le hu lu ge mi ne nga pha zo ji jo nga ma nga ta ji ni na ha la je san le no a ji ge la nya zi la nge liu no bu to lu ma ge a lo e kon nyum no be a ge ji ti ji pha ge ka du nga le liu le la lo. And I began almost every night, starting at 8 or 9, having nightmares every night and waking up being and fearful. Na tu mi ne ngang be hu nge ne ta na lo yo mi na lu e ga na li u ji pho pa na li ye la wu la thu khang ne dong be on ne guo ji an la u ta yu ma ho ni yu ma yo du te ma lo. Has anybody here ever had a nightmare? Adi ma fan rai yu ma du ho ya ma la so a tu lu ge ho li. Have you ever woken up and felt so scared you couldn't even move? No ma lu ge ho ma la u ji se ga la mai yu ma du ba da ne non nu la bu lang e ti jo mo do kha de ni pi yo ne ti ga e ma lu ma la nya ni pi yi ge ho ma la. That's what happened to me almost every night.
那我安尼呀，呵，提波代表啦嘛，我用米那路个表啦咯。 And I remember laying in my bed with tears running down my face, terrorized and scared. 那我呀，会个样啦，会我得把他呢，面比猪啊，有遇到了，我把他呢，我只呢比乌浪头呢做呀。 And it seemed as the months and the year went by, my nightmares almost every night became worse and worse. 那有嘛对会咯，啊，等边个对下来都会啊。 ทีสีน่านีสีน่าซุ่มสีทีหูน่านีหูและเฮรวยลีจากอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเสียงไมค์พี่ตีดังไปนิดนึงลดไมค์ให้หน่อยได้ไหมคะ And then I began waking up in the middle of the night scared, and when I would wake up, I would see spiritual darkness and demonic forces standing in my room. นั่งงังไปเฮรู้เวลาหรออุจิพมหนูละเบอร์ลังเงที่จ้องงังสัลลาหรอมามือจีสัลลาทุลุเวโมลาเลย And night after night, I was gripped by fear, and I couldn't hardly. I became afraid to go to sleep because of the fear I knew that was waiting for me. นั่งงังกูจีคือเมียกันเนี่ยอายุมีอายุเด็กงังมาอยู่ข้าเผื่อเมียนึงมาพิเทเผื่ออาเกงง่ายอยู่เขาเมียนึงพิเทเงินน่ะอยู่มาเดือจีมามันก็น่ามามือสาระคุยโมเลวผ่าและกูบัดเนี่ยมาอยู่เผื่อ And fear began to work its way into every area of my life. 那我只会啊，我有个搞大了呢，แต่ละ去啦，得啦，แต่มันเงินนี่有这在用คนนี้พัดช่วยพัดเดินสิ We lived on a farm, and in the evening time, I used to love to go outside and try to catch what we call lightning bugs. What is it? Lightning bugs. อ๋อน่าเขาจี咯มาไม่นะอุจิจิทอเลยไงงั้นน่ะและยาจีมือหลังยี่พอปาจอมีเนี่ยอุจิจิเลยงั้นน่ะหิ่งห้อยโลแกผ่าล้อล้อมีจ่าโดดแกจีจ่าเขาเดินไปจีอามอเป็นเงี้ยเทอส่งมาเจ็บอยู่ล้อเนี่ย But as fear began to work its way in my life, instead of going out and having fun and enjoying myself, I remember standing at the window inside the house looking at the lightning bugs, being too afraid to go outside. 那俺为了俺呐，和国际俺拉打那咯，我只怕把买一多破，一看那古什么呢？ Instead of going outside and looking at the stars and enjoying the summer nights, I began staying inside and being gripped by fear month after month. แต่มีเนี่ยปิดเทอมข้างแรงไงอะหรอมาม่านี่นะงั้นอุจิพอปาจิทอทอยไงหลานยี่ช่วยมือเขาตื่นจังเลยคนนี้เขาปวดเขาลุกมาพาแกกัวจีอังลาเท้าเนี่ยที่ใกล้มาอีมาลาเพื่อนี่แกละ And this went on year after year, and I remember even like 10 or 11 years old, it was one of my chores to take the trash out to the shed where the trash would go at nighttime. 那还得没得喝啊，ที่แค่ละแค่แต่เปียวมันง่ายดิบ้านเราอมยาสีเปียวนี่เขารวยเปียวแค่ละนั่งหน้าที่ที่จริงง่ายยังเจติงนะอีกคนไปมาขายยาคุยง่ายบิเจียกายาจอนะลูกคุยบ้านก็จะพอไปย้อนยาบิเจียหรอ I remember one night I forgot to take the trash out while it was still daylight, and my parents said, "Jason, you need to go take the trash out." นั่นถึงมีเนี่ยหรองามังตัดที่นั่งเอล่าหรอเจสันนกขยายาบิเจียเดลิโอเดย์แหละ And so I picked up the trash, and I walked to the door, and I opened the door, and I began to tremble, and I couldn't hardly breathe. นั่งขยะคือดูไหลมาดิแล้วโอพังมาแล้วโอพังแต่นะอีกครั้งแล้วโอหยดเท้าในมอตัวยี่กันละมาอีตัวเผื่อเลยเนาะ I was gripped by fear. กัวจีเนี่ยบีกัดล้องเท้างามไปกัวจีเท่านั้นนะขาล่างเนี่ย It began to make its way into every area of my life. เธอไม่แน่เหตุอยู่ข้าก็แต่ชิวเดิมมาพังกันนี่งาเดือจชาก็กันนี่ชิวเนี่ยตื่นแล้วเนี่ย And the spiritual things that I would see in the middle of the night began to increase more and more. น่าอุจิพอปางงามไปมาเมื่ออาบาลองจีรอสัลลามาเมื่อคือดึงโมลาเอลคือรออยู่ในเท่านั้นมาโมลาคือแง่นะแง่พัดมอมยาลาพัดดูมยาเจลาสิ I remember waking up and seeing figures in my room that caused me to scream in terror. เอ็มอุจิพองทุลังเงที่จอมาเมื่ออาจิรอสัลลาอาบาโมลาบัดนั้นงากูขาเลยอาทิกันนี่เฮโลเออาบายามอหอมาดิ Now, I was young. I didn't understand everything that was going on.
khuyên nghe ngã hồ yo nhi mi này ngang biểu là gì có tài liệu này ngang thì bỏi mà u cho nhà nhà But what I did know is that I was scared. còn ngã xin nhà thì chỉ cái gì ngã ngang u sợ nhà lo I grew up in a Christian home, and so many nights I would make my way to my parents' room and ask them to pray for me. na thì mi này ngã phải rồi chỉ lo na khali ra rồi chỉ không biết để mà na u chỉ sẽ còn chơi lang nghe u chỉ lên nghe thì cho ngã mà ngã ta lo liao nè máu đau gलन sát này là xe lẽ rồi thì khi mà thằng này này liao mà lo And I had a pretty big personality as a child, but it seemed as though every several months that went by, I became smaller and smaller because of fear. mà mai na ngã sẽ giữ lo na lo hà lo yo bia yo lo cái lo chỉ dễ mà gu cho hà lo tu lì là còn ni hơ gu gì u la ở ta na ngã mô tô hơ lo ngã biểu gì hơ nghe na nghe giải tí chữ cái tu lì là lo And so I was saying many nights I would go downstairs to my parents' room and I would ask them to pray for me, and they prayed for me night after night after night. em mà na ngã mà ngã ta về ayo mi ayo khá xa lo ayo mà cho cái khá lên cái thì cho ngã mà ngã ta khó ngã cái lần sát cho này là mẹ I literally was terrified, and I would always ask God to take this fear away. na ngã dễ gu bà ta này ngã cái lần sát đó khó ni hơ lo mà adam mi yêu lẽ ngã gu gì hơ thì bộ yu dễ này là xe lẽ lo But one night, I was around 13 or 14 years old. I made my way downstairs, and I remember the night exactly. na nga chế sum chế ở khu khó lăng cái gì cho thì mình được thay nhà ngà mà ngà ta cho cả lão tí cho là lo có thể bị ít khang cái gì cho That night, I woke up from a nightmare, and the same dark figure that always was in my room was there this night. na thì mình này hướng mình ngàn được thay nhà lo ngà thu la này ngàn được la này mà mưa sa la abba khui ayo mi ayo yamo abba khui ya la si cho la si And I again was filled with fear and terror. na khui nghe mình ngang về gu gì thì bion lấy thảo mi And I remember I forced myself to get out of my bed and walk past this figure and begin to go downstairs. na thì mình này lo ngà na yo ha gà la do này uzan này thua này na qua mò la sa la không biết chân chế này em mà ban đại biết chân khai cái And when I was making my way down the stairs, I looked down in our house and I saw things running around, and they were demonic figures. na thì mình này ngao qua biết chân cái thì cho ngang mà mưa abba phá mò la xí lệ sa la từ qua biết ít con thì bion ni rồi chế gà rồi cho abba mò la lo ngang And I was trembling and I was shaking and I was breathing shallow because I was terrified and Nah. absolutely fearful. ngang gu từ nhà lo hơi chỉ sa gõ khỏi ni yếm mưa mà gõ nhà ni sa gõ khỏi ni lo người ta mà phá gõ nhà ni bị yêu nhà And so I made my way to my parents' room and they began to pray for me again. tôi còn ngã sẽ sáng ngày ngắm ngã ta cho cái ý cơ nhau này ngắm ngã ta bây giờ làm sao này là lẽ này mà And by now, this had been years that had gone by, and they had prayed over and over, but they were still faithful to pray. But this night was different. na lo ngắm ngã ta ngã cứ làm sao cho là ngã gu gì cái có tài liệu này dùng mi na lu cứ làm sao cho này là á khổ này biển là mấy để thì khai là khai tại mọi người ya còn ni hơn mi na dùng mi nhỏ lúa mà tu à I remember sitting on the edge of my parents' bed, and my mom had laid her hand on me and just was praying. She was sleepy and praying the same prayer she had prayed hundreds of times. ngắm mà gì thế bia la gà đu la bù lo miêu còn ni mi còn nhiều có cứ làm sao này là lẽ sao mi này hôm nay mi được thay nhà ngắm mà ngã ta uza mẹ già phô pan nữa này ngắm mà chỉ有女bơ mà bơ cứ làm sao hiểu còn ni有剃头有mi na khai sao gì sao有khai有sẽ bù lo na thế mi này tôi lo sao này là mẹ But while she was praying, I felt God's presence come over me in a way that I had never felt before. tôi còn ni hôm nay mi ngắm mà有ngưng有khai有sẽ sao lo còn ni mi ye cho有mi na lu na mà sẽ con dễ xí la dễ nha And in a moment, I was delivered by God from the spirit of fear that had plagued my life. na hôm nay yam bè mi ye ngang bè ngua giếng này phức phiền này là nhà lại thì bố té xí la nha I remember I stopped my mom as she was praying. I stopped her in the middle and I said, Stop. na It's gone. ngắm mà cái lần lối xa mà nãy đi xa trong cái trong ngay này ngắm mà bè mà nãy ở tháp xa mà phát gu mía lại hơi dễ lo And it was in that instance that I knew that
that Satan had assigned a spirit of fear to try to destroy my life. na khoi nge yam ho ne nu la nya si la nya ngang be ne sa da he a nga de zi la khoi ta lo guo sa la he khe ge liao ne ngang be ai ma bi la bang bi la mu le nga le lo. And I remember in an instant seeing what the enemy had done to my life over the last several years, and I became angry in a holy way. Na de mi ne lo nga de ziang ho hu nge ne sa da nga de ziang be guo ji we o ne hui o se la cho a ji yang le ho nge nu ma pe la nya nu ma pe hui a mu show la hui pe lo ye bo se lu pe ma nge lo. You see, this is what fear does to us. It always tells us what we cannot do. Na hai hu me de guo ji a de be yo jo na lu ene la a de a ge ji ma jo nya la ma nya la le lo. It always makes us feel vulnerable and makes us feel that we're in a place that we're not safe. A de be bi nu la a de a ma ปลอดภัย nya le ga de jo ma mu nya le hu ji nya le guo ji ne bi u long la nya lo. And I began to realize that all the things that fear had been telling me that I couldn't do, it had tried to rob them from me. Na de mi ne guo ji hu nga be nga ji ma nya la nga ji ma jo nya la le nge la e la hu ngang be lo jo nya pha ge ji ne hui ge lu nga le mo la nya. It had taken from me the joy to play outside, the joy to be outside at nighttime, the joy to go to bed, the joy to dream. De mi ne ngang be a ge ji hui ge la nga guo hu ji ba da ne na la ni pho mu i lo la ni pho bio lo ho ne e ma yu kha mu yu kha thu mu ji ho lo ma nge na ji go mi ha ji lo yu ma mu ji lo he de do to lu ne ngam be hui ne la nya lo. And fear had been like a companion to me, but it was crushing and limiting to what God wanted to do in my life. Na guo ji hu nga ne jo yo jo na lu nya na mi ye ne ngam be pu pie o ne bi de mo lo guo ji hu ma bi de mo. And I remember at that moment when God set me free from the spirit of fear, that He was calling me to confront fear in the world. Na hai khoi nge mi ngang be mi ye guo ji ne pu pie ne la nge ti jo nga guo ji ne mi pyo chi dao ne de o le yo da po le hu e ne la. Because fear had told me year after year what I can't do. It had limited me. It had made me small. Na hai the guo sa la the hum lo nga be ji le e ne la ngai na no ma jo nya no ma nya nga he tiang be jo hu ngang be ye za nye o ne la no o no the ne la nya. It had told me that I wasn't safe, and it had told me that I was a victim and that I couldn't do anything about how I felt. Na hai de mi ne guo sa la hu nga ji le e me ne la ngai na nga ma jo nya nga ma nya nga hu lo ma de nya nga a cho lo ma de du nya nga ho ne nga jo nya ji ho ni ma ya nga le bi guo lo. You see, what the enemy meant for evil for me, to harm me, God had a plan to use it for my good and for His kingdom. Na de mi ne e ko ni mi ye ba da ne lo ngang be ne sa da bi guo le a ge ji a yo to lo ho ni mi ye he la hu ne yo mu ji bi do la me. You see, there's good fear and there's bad fear. Guo ji he a yo du le te ma nga de guo ji yo mu ho ne guo ji ma mu ho ni ya me. So if you were to walk to the edge of a building with a long drop at the bottom, good fear tells you do not go any closer. Yo ji ma ji a de ma e ma tu yo guo ti ga po le ho ne a lo me zang yo i nge ti jo o mo ni guo ne me za yo ga de i ge nge ti jo guo yo mu ji a ji le e ne la nga na a ji yang po de na kha po o ji lao de ga khai nga le ho lo guo ji bi an la me lo. That's a good fear. It's protecting you. Guo yo mu ji ho yang a de ga bi yang lo a de be ho pi ji bi a. There's a sense of I shouldn't go any closer, so then we back up. So that's good for you. Thơ mi nè à đưa hữu có thể mà ya li peng à đưa cái li peng na cái khai ngã gì ngã na à đưa nó không phải ya đi hụi. But then there's demonic fear. Con đi nè sa đắng nè la gua gì con đi phát giang na. That takes your gifting and takes who you are and who God's made you, and it makes you small, and it makes you fearful to do anything and keeps you in prison.
nè sa đắng nè la gu gì na nó chân nhà phá cái gì có mà chân nhà mà nhà thì cái thì gì thà chẳng phở gu là khuyên nông bé cắt lâu nè là ngà lo. Some of you tonight have been imprisoned by fear. Thế mình này thì mà cái cho từ hôm nhà là gu gì là khuyên để lúa phá. And there's a running voice that's always telling you what you cannot do. Thế sao有 gió na lùng cả là lúa phá nó cái gì mà chân nhà cái gì mà nhà là lẽ lo. Always keeping you small, always keeping you afraid. Họ này đứa bây giờ gió na lùng bị gu ni đứa bây giờ này là lo. Yo chỉ gạt để bị gió tìm mà bị lấy gu ni. Because that was me. I understand that. Nga nó mà我说嘛的，我就啦会的好，我就在下边，前面呢，nga可能我就在下边好嘛。So that night that God set me free from fear, He began to teach me how He wanted me to confront fear. 他们呢，会个咪也硬我情呢，普遍的啦，会咪也硬咩的啦啊，有个呢我情呢，都怎样啊嘞？ And because of everything that the spirit of fear had robbed me from, God was now calling me to confront it and to lean in every time there might be fear. Em mà mi ye ngang men la nya, wo je kha la nge po kha ya chi dang e ti jo, chi da phe u ta mi yang ba yu ya wu nga le lo. And so God began to ask me, as I began to grow with Him and understand Him, He began to ask me to confront things in the spiritual world that most people were afraid to do so. Na hai de mi ne a lo, mi ye ngang be men la nya, nga wo je a ge ji na, hui jing be me pyo chi da phe ne, de phe le lo. And that night, God filled me with a spirit, not of fear, but of love and of power and a sound mind. And na de mi ne o sum a de ma ne ge nga sa hui nge mi ye ngang phu phe ne la nge, wo nu ma sa la ma pha ni. Gạo gì em mà, Yohan nương mang gạo leo, họ nên nương sa ô gì hơ, thì biếng thì lỗ sẽ ăn này lại. And God began to ask me to do things that many people would be afraid to do. Mi hiện ngang bé khu này lại nha, mà em mà họ liền na mà phở phá cái gì họ nên bị này lại nha. He began bringing opportunities and exposing things. Let me say, He began bringing opportunities and exposing evil in people's lives, and He would ask myself to confront it. Nãy thì mình này ama, mà khali za biểu hờ nén mà yagua. Nãy thì mình này mi hiện ngang bé ayam bi này là alo, chỉ na em mà này sa da mà mưa sa la này bi la chửi lúa được họ này ya mua cho này, ayom mang bé họ này ya cho ba này mà này thế đồ này ya em alo. So what I began doing is anytime I would sense the enemy try to tell me I can't do something, through the Spirit of God, I did the opposite of what the enemy was telling me to do. Nãy thì mình này sa da ngang bé guo, mà chân nhà lại ela ngna, ngã mi yên guo này, nhà sa nhà mà lại hư lúa, mi yên men này là mi alo. And so I began confronting and using fear against itself. Nãy thì mình này guo gì khuyên này sa da ngang bé bi này là ngã cho phò bi la khuyên, ngã giống bé bi khô này mà alo. And because God had filled me with the spirit of power and a sound mind, anytime I sensed that the enemy was trying to make me fearful to not do something, to not step out, to not either say something or not be used by Him, I would do the opposite, and I began building the strength of faith instead of fear. Thì mình này sa da ngang bé hư mà chân nhà hư thẳng khuyên guo hư gì, mà chân nhà là lại nghe là ngna, ngã ye bộ hư đường bé xin nhà thảo này. Gạo gì bị biếng la bảo ra thảm mà lấy xin nhau là khuyên ngã này sa da ngang à gì lấy em này là ngna ngã khuyên này đón này mi yên quên này đờ mà lo. So I've had to make some very difficult decisions in ministry while I've been following the Lord. Nãy thì mình này nó này做嘛的，我讲啦那ngã mà ngu ni lấy hư lúa yo po na lúa chế mà, thì mình này yo po na lúa yo ở mà ngơ nha. So things that I knew that people would reject me because a decision I was making I knew was right, I chose faith over fear. Nãy thì mình này chỉ buồn là ngã cho hàng này ya tại ya chỉ có ya cho tạo bà ta này chỉ buồn là ngã nữ chế biểu à cho hàng mà ya le xin nhau lo họ này ngã nữ chế biểu này mi ye ở đó na hàng cái hư lúa ya ngã ngã mà. Anytime I felt fear tell me you can't do what is right because what's going to happen, I use that as fuel
and courage to confront what the enemy was doing. I used it by faith to destroy the works of the devil. na thứ mình nè sa ta ông mẹ bù lo nư là khuya anh này là gì ngay na nó thứ cả là cái thứ cả hơi chỉ biểu là mấy đi lô cái là đi bị gu là đi gì lẽ em là nghe thì cho ngã khuya lo chỉ ngã sang bị biểu lệ nằm mà ngã sang ngã giang giang gà phá bị đổ lệ lệ gì khuya ta na ngã mi ye khuya mi ye giang này mi ye gì lẽ anh na ngã khuya lo cứ tổ chỉ đồ cái mà lo mà gu ni nghe gu là gì phá anh na nghe mi ye khuya mà gu ni cứ tổ chỉ đồ cái mà lo. And what God did in my life is He replaced the spirit of fear with the spirit of courage and faith. Thứ mình này mi ye này ngã để gì là khuya giang này là cái gì ngã na mi ye ngã gu gì yu hồ cái yu đồ cái này ngã về nhưng mà khát du ni cái gì đó anh này là nhà lo. And God wants to do the same to you. Hôm nay alo hơi lười anh này mọi nhà mi ye còn nông về gu giang này bị bụi mỏ mẹ alo. God wants to use this sense and feeling of fear many times that you have and that tells you what you can't do, and He wants to turn it and He wants to use it to accomplish great things for His kingdom. Mi ye nông ngang về gu giang này bị bụi yo này alo ayo mi khẩn cái đủ đường về dùng mỏ đi. And I believe God wants to speak to some of you very specifically tonight. Thế mình này từ mà cái đó cho đường về mi ye nông này nghe chồng một đại lên ngã giang miệng. If you can, I want you to listen to me. Yo na lu ti bo pan na han này là gì đấy lo. I know there's a lot of distractions, but I want you to hear me. Người mẹ của mẹ chỉ gửi la mẹ lo hay hư mẹ đi. Em còn đi nói dùng pan na ha xe. God wants to set you free from the spirit of fear. Mi ye nông gu jiang ra ha mà phá bị biểu mỏ mẹ nông bị gu jiang này phơi phiền này mỏ. Fear has no place in the life of believers. Gu jiang ha giang cho ha để giang bị bảo ai mà ya. Fear is from Satan because he wants to destroy God's call on your life. Gu jiang ha nè sa đắng nè la. À jiang cái đủ lang à na nô để giang bị khuya sẽ là trội lẽ. Fear wants to make you small, wants to tell you what you cannot do. But God is speaking over you tonight. He wants you to be courageous and bold. Gu jiang ha nông bị la thi la nhi la on nè luo nè nông bị cắt lông tham mỏ mà bị giang phơi nè mà bị phơi mà bị sáp phơi nè lo. The Bible says that the righteous are as bold as a lion. Ye bo la khuya ji lẽ thằng ai na chao do cho ha ala ja shi lo ai khát du ni ge lẽ tha. And so, friends, listen, fear doesn't belong in your heart. Thơ mi nè nga no mang be ti bo pha en ne mo nya si. Gu ji ha no ga du mang nga de. Fear doesn't belong in your mind. Gu ji ha no nu nu be ma ya bi zua. And God wants to set you free from the spirit of fear. Hôm nay mi ye no gu jiang nè phơi phiền nè mo. He wants to restore to you joy that you used to have. Em mà adu mang be gu ji ma pha bi an ni la kha che ji mi ye bi khu nè mo me. And so we want to pray for you tonight. Thơ mi nè nhung ji adu ma ga du glan sa cho nè mo mia lo. Because God wants to use you. Aji mi nè na mi ye nong zum mo me de lo. And I believe that God wants to break off many of you this fear that controls you. Em mà mi ye nong be phơi phiền nè mo me. Gu a ge ji zang ta le nè hoang ni zo ji lo sam bo zo lo a ji ga ko nè ta le nè hoang ni no bi u long thang na mi ye nong be khuyang nè phơi phiền nè mo me. And so that's the story of how God's delivered me. And I didn't go into all the details of what He's done, but God wants to deliver you, and He's able to do it. Thế mình nè hơn na đủ gió ni lẽ mà ý ua người lệ xì hở alo mi yên ngang về gua aju về gua anh ani gua cái này aju chân này khá khổ đun này là ngà lẽ thế mình nè ngà để xiang về mi yên chân này nhà ngà sai nó để xiang họ mi yên chân này nhà mẹ lẽ bị xì nhà mọi You don't have to be afraid anymore. thà pa gu de mi yên nó nè cho mẹ You don't have to be timid anymore. nó mà pa ya sát đó mẹ nó mà pa ya khẩn lo mẹ alo God has not given you the spirit of fear.
signal mi ye nong ngang be gun ma sala bine la mang but of power and love and a sound mind. khoni ga ji bao ho ne yo han mang ga le he bine la me alo So let's pray for them. termine termine aduma alo ho ji akanu glan sa chone ma de alo All right. Amen. So we're going to sing. yes And then Yes. we'll just pray for them. termine alo aduma ti ko lo ti po pa cho tu ka alo to cha he bium cha la ma ho ne sa nu la ka alo aduma I kan u le nge lo o mya ji nu la ho ne lai po pa ho lu de na nyum ji ga de be sa ma alo ho ne asu a gu ji ga ko ta le ho ne yang na mi ye nong pu pye nya me le bi si nya ma alo bi si nya mo mia de mi akana po pa ya ju ga pa nu tu ma de alo lai po pa na ga de be sa ma